Ka henyo trap acek national movement lembaga employment cell kadawa na kasorkar bantung no prapo persen na kamta ki kam ki balait hakit na trikam paper bela penyait de kiru shimet hapo kajela halor kane kamat na keleng keseng hapo kajinyalam uba wairan man setun ubade u chairman ke HNM employment cell harengkat kajing seran lang uba lam perang harbani ubade u presiden rangba jong keseng kilalek bane kendu ya uba presiden tensong berai tiru ekor khas kemat jong u ka HNM kaladawaru na kasorkar bahkan tauno eki ai ki kanun bantung kam tung jam hapo kitna trikam bapenyait da kiru shimet haba kren syakilat patai kubor adin kajing ye kendu yu sembut menteri rangba ubaso tun ulong bakapor keladai bakasorkar kan buno prapo persen bantung kam namar upen pau kumbalong menta kibabun kinawat kam tam eki samla kimyo jam namar ke jingduna pelat kerkom tungkam ula kedawru batang kawe ke kampion kidon daki hajar ngut kibe kun hakabawat kibala pendap ya kakerdan PhD ru kidang ya keni namta ketika kam ulai turu banakal yang usembut mitri rangba ula kular bahapo Henry Benai kasorkar kan satauno iki any hakabede berkeneka kam tentang seni lawan ai kini ke memorandum cha deputy chief minister juga state jong ya ba pastor dan song akwede ba kajing dawa jong kaseng HNM dan ba ka employment cell ba government of Meghalaya hi mat la dai hi por ya ka ba kan reserve no 40% ya ki kam jam ki badon for private sectors namata ki pa jong kabri yang dra hi gumangi i barabor pa ibi ikam beyond di balai hapo state government ani hagi district i dan dengan ajar non kiba apply na jukren barabor di government officer ni oba kampun ha kini ga unemployment issues for state Meghalaya te ga jumpa pemanggil na government officers ke lomba kamdon kumbata kadon ke partial employment andai ke unemployment issue kamdon kata ga ga pemanggil ke jumpa government officers Rail dan ipek day record kat kum gajingwan jogi kena sebelah ban register yang lebih hati hapo employment exchange ngi iba ka unemployment issue hapo Meghalaya dah hunur menta ka poisa ka 10%. Sakawairu mina ya keren ya kata ka partial employment kum bagi government officer dari ngiru ya keren menangi address ki issue jong under employment. Tiga gajing kolong ba menta Uwe ukna samla ubla dep ya graduation. Maybe haga BCom commerce. Mata utu ukna impai ba unde akno ba yo kamno kumki security ha ginu office tu gaya hakma ba kata kerdan ju ba kam ko yo. Pi kata kada uwe ke jingli ka ba ha ingi ki pat kasi kepada orang ni Hapok State. Namar bakal unemployment issue Hapok State Meghalaya kedai gawe ke bejor bahag. Nilai bonsin. Wat ki PhD holder kita apply yang kampion hang ni Hapok Secretariat. Andai ban address yang ni ke unemployment issue but underemployment issues Hapok State Meghalaya haduk mata dan ban keren lah di dan boom. Nah kata-kata nak kalian jong ke HNM hi ka kerpajur ban kerpajur yang government yang Meghalaya mentahi naduk mentahi ke sini baga government of Meghalaya kadai ban sinano dagi an ki konon ban reserve no 40% ya ki kam ki jam ki ba hab apo ki private sectors ki ba tutup na dogi financial institution educational institution ki factories ki ba fair but ki we de bahkan sinano dagi taki an to the state laws and state acts bahkan sina ba reserve 40% ya ki kam ki jam agi ni ki private institute ka HNM ka keren bet dak basai. Ka keren dak basai ba banyo ya gijik sup hapok state dingi. Namar ka HNM ka dai gowe ka seng ka bakwa ba ya gijik sup. Imkwa ya gururang ya kwa ba ya gijik sup. Bat banyo ya gijik sup ka dai tang ka we galat. Kata galat kolong ba benbiang ka kam ka jam ya kena samla jungi. Kenang ba katu ka jebing juki katu ka jingpro jebing juki kin penon kam ha kata ka kam ka jam ka ba kitrai makin pun kam ha kijingdi basniu lana ha ginu kam basniu ingat saya kedar ba lada ki kena samla jungi ki biang ya kam ka jam ngam ngai ba kena samla jungi ki poiso pun uba kin kam ya ta kam kapan poiso ga jisniu ring ingat skam ba ki kena samla jungi lada biang kam ki jam joki kinya kin biang ya ga yin kesem joki ka assurance lomba deputy chief minister ka lomba
Ya kani ngatrai ulah ini ba within 6 months on pendap no ini ba uncina no yang tanah polisi tak beda ke kini ga isu. Ke assurance kawiru no deputy chief minister kalau ba kejingkran juga mana kalau ba pasmut nak ha kalau ba kani isu kamdai ke bakta tang ya ki kena sama di badan harga H&M dai ke kena ke kani ke isu dai ke bakta ya ke state di merokoi. Tu ba kani isu un pendap haudin ka tak ke period yang belum benar. Tinagaling juga H&M ke omba tagawahi ban penurlong ya kani tekan ipor hi kumbala keren deputy chief minister ne H&M bukan ipor dari benar ya ke state government kenang magala ban implement ban China ya gini gi an ban bahkan implement hiru ban dissolve prabu sen gini kam jam poki private sectors ya gini gi an gi kanun ki ban kwa ya bahkan China H&M kanang le cikisnong gi befer cikisnong pendong wat cha grow health ke H&M kan dai ban pensutu ba ban yok kam yok jam kadai ka hop tanrai jogi kena samla jogi te kanang let cikisnong gi befer kanang let hapok selong inang snai gi poster ban ta sagi lenti gi sengkien ban pensutu ya gi kena samla ba boroi bakin kersan ye gani kajing dawa jong ke H&M kenang wa gi kena samla jogi la sha le sni bakin wat ya kam sarkar dai wat i kam ki jam ki badan di private sector sukit dan lah kani kam dai ga dawa ga isu tang jong ke H&M dai kadai ga jing dawa jong kena sama pro ki badan report state megalia ba ban yo ya ga kam ga jam kadai ga hak jong ki it's the birthright ban yo ga kam ga jam kena ban yo ya ga jing ko ba